Manulian ti Pwuhng ko kusulit kay Sakeo. Utsumata o lukaya mo ipakunan Pohnpei. Nan huyakpur choror kay Saktuawat. Ranwat niyabang November isak silu paran kaunor yakit riyasak limam. O ranwat wiyaran kayuwan huyakpur chororwat. Chailan ka kan katla nan huyakpur at saban katyan nan lolo o iban patungan yang Wan paron peres yung kakulian jadi nan law-lawon rin ngata. Kailangan ko may speaker dahil kasi nan law-law while nan kupuray wan paron sad-sad dahil kapagap. O coach samat subay ti kailangan coach yes parabat Kod measurement lagin katin kat wasa korus katin mangi me korus suru marasong ir bagir tagalep lagin masin ta songkan korus kin wiyaw yo poitan tuan kubrar kalanan ir mang samat kut labalap kuiran kapwat peir katin may tongki chan yang konot kalangan labalap ir pagishong kan korus misakin tayo kisang bayam Iat pan berolanan uya kuburonan wat the meeting ranwat sepaki iran kaden parno sakul mar ngenen kamarain ngen sarawyo when moleti wasan uya kuburwat so amanaman kit senkak marain ki kalakong dia tungol pukokan koros en ranwat imat maing samat kot la balap at tungalanano pagpag kaden kaitar sakratawat songkan misuta sansal sang ni tungol bisokoyep Agatan sabon man kita, agatan ingat soal pagpagan banwat. So ya kiyo sakrataban kubrami nimaran sabon mariros at kauno at son kamo Jesus Christ nagkat koros. Amen. Kailangan dahil kakakadlan ng sabon matay uyagpur o iban po na si Chief Clerk on roll call. Senator Axel Abram. Amen. Senator Kikwabi Jr. Hey. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sonse A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie J. Edwin. Senator Pecherio L. Iron. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Senlatore. Senator Danny L. Leben. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendi Teswa Louis. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Sheldon G. Nett. Amen. Senator Nobre Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Hey. Senator Mitaro I. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Ma'am Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kailangan essential magtay sa bulman ko koro magtay kakatlan ng uyagpur mga itong puro po yung kakulian tayo tiyo uya sa bulman tayo sa karatan kabing mahalal sa karan misyo ko kabing lap pangko puro nanilap sa karan kaibo ni o wawlap pangko puro narakso ko wawlap pangko puro ni show ko wawan ko sa bulman likan ko nanalang ko nangkanyay ko waw toro rong lapalap kay di balin triyak umotso government national, state, local, waun ke kabinan Pohnpei, Honorable Joseph, waun ke karyawan kabinet, the acting governor Movik, waun ke siyong kubong nabalap, Nelson Joseph, o yang amoy siyong kubong at chorus. Pasaksit, rating all wow, o Vice Speaker, Honorable Michael, Floor Leader, Honorable Abram, o Honorable Senator kan chorus. Pinuwan, waun ke yung kasambal ke lang-lang, samurom, o laisa sa risyo, so masakan, o lang-lang way, Asambalkan dan Gallery Wood. Waun kumen Pohnpei Chorus me Pahrek Thailand Chamber Wood dan Kalan Mastikin Kalan.
rakat na sabul matai ya kubur roi ban po na che floor leader pon ka kalwal trainer Kelangan main si speaker. Mulai pan yang pacu penggubur main si speaker. Usual syaratan kaipuan di KAPWARESOU wan kak puli sabul mamun na ciangar o pacu way nilang wasak si jengar wan kami wan pa speaker wan ko mailel kan pagkapayan honorable senator kan koros bil songolan ki wow irail kan pacang child mention ranwot nan kalari speaker ipacang kami pausia sabun macail ran mawong Pohnpei yu mailel koros me yang pepeyan men kapesa kan man si speaker iman kayu man sagara pramailo uya pagyu pa enkak sanamaw sa macail uya buran ranwot ay men pajuan pagita cellphone kan enkak kaberti puan kak sanamaw ay jungal pagpagmat o may kak tula mang si speaker iban pileu sagara pramailo pagi channel curug dinan kalantero apali ira curur Kaya man. yang the issue walu floor leader miscellaneous ng basic limao chan kawai dan floor leader dan curug tiempo ng basic limau ay retro Pwede utupan kamu ketua miai men pagita dan tiempo ng basic limau kamu floor leader kalangan speaker nin tuan anapan openan malwatch pagi acal capiatar yu burcurur waja imen weta kamagit pa ni rucurur pagi sama acal cebana curur wajan kak ri-ri-ran riau me pani titilagap Kaya man. Essential kawai dan floor leader sebelum macam uya kupur curur wajan kak rai keran riau ayai pani titilakap Koros Pwuhng kamu ketua masa ni Ay, Pwuhng masa ni show mie masa ni be show jime pan wiawi sebelum macam uya purwat pan rai keran riau pani titilakap mie teroror dekelmu kamu senator Edwin Di kalangan speaker ay katran sa musyakaratahan kay po niya wawalap na niya yun. Wawan kan kami vice floor o Israel kan mayang katran trial may siyang ranwat ng chamber wat to masligi. Mr. Speaker, wow, imen KAPWARESOU o kita mumudin legislature wat ang kak to na siya melel para to mayorin sa Pwuhng yay Norman o amen managap na yangi me piluya amen supplement the and late senator Kutior Panwal Kutrak ye manakap Reynaldo Panwal may yang pateng trial mention ranet men pakita trial kak tone siya general ulo ko kalangan senator Edwin mulian Tradiero ponese mayor the William Ben Sabwabik Mr. Norman o ye younger o Mr. Panwal. Mia Jayra Toror kami Senator Kalangan kami main speaker Pohnpei pan patriyong na ito alibat Toror ay patrong sabon mami masanin kosom sepuning wall mesay salim sa kanot. Dan malu dia tu belum pang promi, wah uji pas speaker leader. Honorable Senator Dang Koros, ibil yang patrong nos, sebuah pipo kesamo, kebaikan patrong pesan, sampai pesan bapa. My speaker ay truly rotoror, iben patrong uyata kamu kediu pang rotoror. Pohnpei State Legislature Department Communication Number FG Paisak Walu Bebelia Risak Limao Mawiyang Formation ang kak assign lang Committee on Finance pagkakarina
So kamagit memia yer pagi amia utupan kamagito. Karus mautung kamagito masani yai. Pwuhng masani so itu wana yale di communication of kupai sa kwalu lebniari sa klima me speaker in poi and assign lang committee and finance. Mia masani pe. Speaker, for kapasar pagpagyo misang Korean Fish and Wildlife, pagpagyo are actual to. Kaya kayo ay perform appropriate committee finance and cutting talk o kawit talagang kakpapon lang. Kailangan ng Speaker. Achan sila mau kawit memia sa Senator Simon. Mia to masani pe ni rawo. Motion reject the motion pun. Masalah kamagit yung mia yer tadan retung te masani pe uchus kila. Karus mautung kamagito masani yai. Pwuhng masani so kamagit paitar o communication of kupai sa kwalu lebniari sa klima assign lang supplementary committee and money. On the privilege, Speaker. Kami Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, muna iban patuan ire nemen patuan na nasun privilege words. Amen patayang komi. Kayo ay tuwal sa karatan kapeng Pwuhng sa matay court. Kikupurma me sansal rana naman tayo. Kariyaw ay tuwal sa karatan wow. And patayang sabulong metiyangan nilang. Morning Committee Speaker, Vice Speaker, floor, o three honorable members chorus, o kapatayang railgun me yang gadayan nan calorie. Mr. Speaker, nan sabmaral yung kaburang rawad nan calorie, niye pinakapriyaman o manakapman may men padawan kapesye. Iban padawan tiyang ki, pinakap ko po yung main environment, ladies first. Sarabain riyaman may yang child ranwat, ay tungal sarabain na kan. Amen, marasawalang destiny SCL. Amen, kailan baruan na yung ulap-ulapan. Amen, Miss Ferdinand. Tayo bin kecil yang ada pula. Olaman yang gede, kombasen tita mah bu, olagan kak nasan ikom, Mr. Salomon, marasa ulang Tomsiano Salomon, main nolo kisian nan marga Salomon, tayo korek mahaginan puksaraw. Kalangan kami Kalangan sarapin ko po kaya mo yang session in Ranwood. Kaya misagla, Speaker, Willianti Kadkadaur sa Marail, congratulations ang First Lady and Waynet. Kaya mamon me kaya bilpurang nan puko tatok. Kalangan, Mr. Speaker. Mawal Senator Perez, may kupuro empleo po na si Senator Edwin. Kalangan, Speaker, men Leo kapraya nga itungal wow. Mr. Speaker, bagi ang sumaw nan irotoro raimen patuyan yata motion yo. Motion ng Thailand Kak withdraw isang LB 370-25 sanan committee in R&D po place na supplementary calendar ang watawat kayo. Esensial kamagitiyo umiyayer Thailand withdraw kamutan ko sa nasilibuki isi-isak lebenya riyasak lima. Karos mautung kamagito masaniyay Pwuhng masanisyo kamagit paitar tay withdrawal kamutan ko sa network. Mo in patuan KPS itu withdrawal what essential moment billing designation yung metong sa public farm on kalian aquaculture. Given place Thailand Kak what kayo Salamat Senator Vice Speaker Miguel. Kalangan Speaker ay tumal sa karanwa ang patang sa Pwuhng
amutungal me pay tighter. I want to come floor honorable senators, want to mayor and Pahrek, congratulations kanit for the talk on Wilmet. Ran maung kapayan speaker berong kamelim ran real session wood. Riman pilso wasata kompa kapayo ay tungal panene yan sapatungkan pagmakte ka place panpil kalantar LP number silubugin sisak laban niya risak lima. Amen. Chancel makamugat yung miyayar, Trident Place, kamutang ko sunod, silubuki sisak laban niya risak lima, pansapulaman Trident Pil Calendar. Muna ipan po na siya Trident Kadyanan Shoes, ipan rule, Trident sa paaltalaban, sapulaman Trident Pil Calendar. Trident sa paaltalar, ipan po na siya kamugat mamiya, Trident Place, kamutang ko sunod, silubuki sisak, laban niya risak lima, pansapulaman Trident Pil Calendar. Koros mautung kamugato, masa ni Pwuhng masani show, kamagat paitar, oktay placer, kamutan, kusunat word, pansabul matay Pil Calendar. Ang sumut ay mi ban Pil Calendar. Kamu floor leader? Kalangan speaker itungal siguro no sa pa bilmen on bi Israel kan koros me kapese Israel chancellor nan kalari. Speaker men pazon kamagut mot kesempal wot so pagik challenge sa pa dalapan nambe issue walu nan sa machal calendar. Kariyaman. Chancellor mau, kamu itu floor leader. Dan sa paldalaban ng issue o walu ang sungkat kilong kamutan kusunit kan o resolution kan. Makaros sa bulman kiran mau, ay pampleo bonus sa floor leader. Kalangan speaker wow iblew siguro pramalo pagik challenge suspend otra business o chorog di ba ng basic riyaw may unfinished business. Kariyaman. Chancellor makamukit and floor, pwagi amia karyaman payment patrawan, Thailand katiyang po nambe Isak Riau, ye unfinished business, o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number Riyabi Isak Riau language Patulmao mepit Legislature bill number Silubdi Isak Riau language Patulmao sang may committee land. Kalangan Thailand kakatiyan ang masinabing report ang may kupuruin po na sa mga chairman and shab, Senator Latore. Speaker mana iba yang pada batong kurakan kapkabung hotel jo kupur mau essential pun meneman saya lo yang banget speaker ay tungal kay benua ang kapatong sabul nomne essential rin lang dahil bang kron rail kay buni bang wow bang kron rail so by di kon bombi rail ang tung kamu ang tu pai on the floor ay tungal wow ang kapon general wasito kan terus eligible Pwuhng ki rail kan mayor o rail di pinakap o kasampalan way kay niyang patron kapag matay di kasampalan igar menuwa karkara ko patungang nyata ko makit pagbang kulang kasampalwot kay langkat katyong masani standingan ko report number yap sisok tiyaw lebih dari Kariyaman. Chancellor mo kaway den chairman pwagi utupan kaway ito miye koros mo utong kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paitar saiban katiyanan masani po may kupuruin po na sa mga chairman and shop ang tabiyata sa mga tayo mama siya din kamutaan ko sunod po patpatuta bang promi bang kurakan koros igar angkat essential ni robot kayap sisok riyaw laban niya riyaw limaw yung itan kamumatang ko sunit silip yung narisok limaw robot what kampi kat yang patuyang nantatok o insoklar patulong ngayon nan malwat o kapantala po yaki pero kasumpal ko yung mga niyang patuyang robot kariyang kaksansal bang kurakan makampi sutok matong tatokot kampi wanger tab o tab nandan tiyong buengka kapaliyo to supporting document ko buengka patong robot niyaban patawat pang kuburan patga sumpal wat ay mat speaker sang ni karabo kang buegi apit shop nung ko sumpal ay men igsakoro kurang patga sumpal wat kay langkap kapantela ma katok ko sumpal wat Kariyaman.
Chancellor mau kawitan chairman Ishab Koros mautung kamagito masani yei Pwuhng masani so kamagit paitar Chancellor kawitan chairman karapan epang kamandala Standing kam turu buat riap kisi sak riau lepas ni riap sak limau kapantalar ong nan uyak pur moran ranwat. Chief, standing committee report number Riapi Sisakilula and Risakimau Mepit, Legislature Bill number Riapi Sakriola and Risakimau sang Sabunui Committee on Education. Kalangan jangan mau mengjalan kekerjaan nasional beban Policy Chairman and Kamarain Chairman Seminar. Kalangan Speaker, mohon naiban Pwuhng dan Kopko kesembalwut mau kapung tiang sama trail court Pwuhng wut kupura masansal orang menemen train orang trail kita eu menemen jangan ran ajual jangan ran wow dan badriang sabul mumin magom tiang kimen jangan ran wut kapura itu saksi tuang tunggomi Vice Speaker Floor Leader honorable members for review. Kemudian bantuan long standing committee report nampak Republik Sisek Silu leben jadi seglimau kelengkap kajian masan Iran. Yaman. Chancellor mau kawitan chairman koros mautung kamagito masani yei Pwuhng masani so pag kamagito paitar terbang kekerjaan nasional Chairman Seminar. Kesebala tunggal cakran wow Speaker. My Speaker. Standing committee report number Republik Sisek Silu leben jadi seglimau meditan. Komentar ko sunod number Republik Sisek Riau leben jadi seglimau. Inonten te aralap dan komentawat mepit patron wai disiplin te yang umon adrai banapali siangkan te umon adrai banapali serikan dan school pengkak sanamau ererania tu umon adrai banapatuan report ulianti sebelum umum committee oral members kan dan education committee o aralapa tambe chancel nang report ranut ani melel murun aitam patuan tambe chancel nang report aitam patuan yang me uya aturun pilwat pe inisiatif tempat matawan maurun pilwat bimi patpatoren me apali komotangusan metut ngere banjir tu momot sebelum kami tin education tu ulang nang karong-karong Pwuhng iralkan matangkak kawit murun komodan ko sunod number Republik Sisek Riau lebih dari Sisek Limau. Ye Department of Education Director o adungalkan staff kan manki koyag tejungalan ki koyagan bilyang kamarain melil rail board members kan uliaban kabina AG o rail staff kan patro pang kemudian committee o kawai irakan mepit indangan kamutang usun mepit apol penirai seri school kan dan school mebangkak per siangkan me soto mau te tumuyawin dan school mebangkak kerempala kirtan peliang kamarain melelong agay seri school rin ang kawait mesansal nan kamutang usun nutwot Ireo mebangkak bukitala chapter payu taidali sekwalu nan sabul material code dan Pohnpei state. Eri committee chair kirekan o rebadruan me tame sansal dan mongon kosen to kaideki membang uyawian. Kawit kan memiayer sansaler committee padruan tekejki bangkak uya maurun indangan kosen dat mesansal material menjangan rani. Rinan recommendation report dan sansal me committee chair me tame sansal dan mongon kosen nutut kaidek kung dan bebayu aban dan belimau ikaraban sebagi meban aban uyala LT1 kuang kakapali maurun inang kosen nutut kuang kak alai nang tame sansal nan kasaletakan siang irailkan mangpali memurun kosen nutut
Rini Garbawat, Speaker. Ibamba Duaneng, Mawiader and Pilwood. Oiral members can, Namia Railer and Kasaladan, the pit report. Ibamba Gianjomao. Abmele Liban, Tor Moranjatong, Mawiader and Pilwood, Honorable Sheldon Net, Mamie Chabul Medan to Waleranga with the pit report. Kalangan Speaker. Kalangan Chairman Simina yield floor room. Senator Ned. Kalanan kami Speaker, kalanan kami Chairman and Committee and Kamarain. Muna ibang patoyan na itungal sakratan kapatapat. Amen patoyan tiyanggi itungal sakar misik lang. Kaping owa ban kupuran na nilap kaunokod. Amen pilpek kita may itungal sakratan wawan patoyan sa pulimawi. Mepatoyan nilang nanwasan uyalamala may tungal sa karan wala pan ko from my Speaker and Pwuhng ko kusanet kisa ke one ke Vice Speaker floor leader one ke Honorable Senators chorus one ke railgun may patonan kaleri patoyan uyalamala men may sangkapan ranwat o ranmawan kapay o kapol ong Israel Pohnpei sarawian Pohnpei may patpatang uyalamalam men naman siyang kapon ranwat. Mr. Speaker, kawewepen kamudan ko senat may patonan standing committee report may sansaler ikapeng ko pa ininunusyak ininun day. Speaker. Hari kami men patuan sakar kita me ura makasampal me ipatuan kasampal lagi o imenen sansal nan penganireakan me patuan kamutan ko senadwat dan nan kamutan ko senadwo epit song toto ap eutami men patuan tiangki ye ni patuan wai Pwuhng nan school chorus sang elementary patota ken mi anso me Israel me paluar laut to kumat tata ken uya kawela Israel me ken sota Israel pali to school me soto ken Israel pali ibang patuan ito me to Kaparalang Chairman and Committee and Kamarain o iwan itungal kang encouragement kalangan Mr. Speaker. Senator Ned Muni Pan po na si Chairman, magkupurin po na si Senator Press. Kalangan ko Mr. Speaker. When baron pagkatan komal ma sila finansyo tayo ka gwawa pa na. Na magkupurin pagpagi utalan komal ma lebinansyo. Tayo komal kamu Senator Press. Speaker, nansa matail Pohnpei ko
Ona tay komaltik tay kat nan masan ben standing come to report riap ki sisak silu lebnya riak limau. Mieter masan ben report kamui Senator Carr. Kalangan may Mr. Speaker mo na iban pati ang kupurakan kumpurain kag pati ang sa masan ng kasom tangkap ng kay punuwa may patroyal nilang itong alwala pang kupurakan may Mr. Speaker wang kumeral Vice Speaker floor leader itong alwa turo wrong sanalay mo Chairman Edgar na Sabuafik Senator Rajuin ana pasokes Senator Rajuyo itong alwa pan kupurakan Priya kampakabayan o Senator kan Koros padang maluwa do kasamo Israel kan yang padang nan chamber ay Mr. Speaker ikapun kita talk me mayor sensal me talk lab you met we are winan anso me school kamal ari kami di Pahrek school kay me sensal kami lele me kawai kan me mie me pilihan sal nan mat ng kamal kakabolong nan pil niya ban kuya kawai din wo kitagla ari pil ban ko na patay chungal ang tama sal nan report imen padang other and pil what o chungal chairman mawan kamitin kamarain o sagara malwat talangka ting dimasan Kalangan may Mr. Speaker. Kariyaman. Masulangan masan ben standing come to report ban pona sa kamagut koros mautung kamaguto masani Pwuhng masani show kamagut poita time tingtir masan ben report koros mautung standing come to report riop kisi saksilu lebnya riya saklimau masani Pwuhng masani show kamagut poita roktai sabulman kita report riop kisi saksilu lebnya riya saklimau sang kamitian kamarain Mieter report on unfinished business. Legislature resolution number Piri Sakriao line Sakrimao proposal for resolution honoring the life and legacy of the late Benjamin F. Rodriguez and expressing the Pohnpei Legislature's heartfelt condolences for the passing of the statesman to his family, to the people of Net District, to the people of Pohnpei, and to the people of Micronesia for adoption. Salam itu kan chief watakata title and resolution Senator Hirons. Kalangan ko speaker kom kuburo muni ban patwa e chiko sagaran ke puni wow el patya ngate sagaran ke puni wow kan metiang er mo nan mol e chiko wow din kom speaker vice floor kampakabai honorable senators kan patuan yang wow ki irai kan me patpatunan chamber obil chon pewo tunsak magatin pipian sapul marail min kair kan speaker men patuan wata kamugit karen keciang nan masen ben LR number upkuri sakriau lebinyal ri sakrimau bagu kariaman Salam kamagito koros mudung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit poita Mia masani pe kamui Senator Hirons. Kalangan speaker kesapali chungal sagaran ke wow speaker imen patuan wata kamugit o bagu molwat engak keting kapan bela LR number upkuri sakriau lebinyal ri saklimau bagu kariaman Salam kawait sang Senator Hirons koros mudung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paitar LR number riap kaisak riau lebnya riaisak LR number kaisak riau lebnya riaisak limau kapantalar ong nan session modern ranward masalah how to ben unfinished business ay ban pona sa floor leader. Kalangan speaker chungal sagaran wow sapal iman wata kamagito pagi Legislature would challenge kak choro kitiyo pali ng basic silu may pil calendar. Salam kawait dan floor koros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit paitar o kay chorok tiempo ng basic silu may pil
privilege, Chief my Mr. Clerk, Speaker. Magpuro and Ponesama Chairman and Moni, Kamu Kailangan, my Chairman Kar. Mr. Speaker, ay tungal sa karmesik puwagi, tatago tayo bang uya tatago kapadabat ng nansa matay kalandar ng sa rangot. My Mr. Speaker, ay tungal wasabal bang kupura mo yung pangkupurakan koros. Nuwawo karakarak, iba't yang ay tungal Vice Speaker, onintuan kawitin sa matay rule, kamagid maluwat, ingkag withdraw kamutang ko Senate. Silubuki isi sa geo, laban niya rin sa limao. Changsal Kamagit Yawir, Koros Motung Kamaguto, Masani Yay, Ay, Pwuhng Masani So, Kamagit Paitak, Try Utroyer, Kamutang ko Senate, Silubuki Sisa Keo, Lebaner Yasak Limao. Kamu Chairman. kailangan may Mr. Speaker, ay tungal wasabal bang kupura mo yung pangkupurakan koros. Tatawag Pwuhng kak Uyalaksen sa matay kalandar anuwa o karakarak kamagid maluwat tayo lang kak place kamutang ko Senate silupisi sa kayo laban sa limao na sa matay kalandar. Changsal Kamagit Mamiyayer, Pwuhng Utripan Kamagito, Pwuhng Yansho, Amay Kupuro Engkak. Patrol 1 Talent Place, Kamutan ko Senate Silubuki Sisa Keo, Laban sa limao, Bansabal Matay, Bill Calendar and Ranwoods. Makaros Placer, Pilwo, Aktail Kadla Motay, Lutan Pones Chief Clerk. Legislature Bill number Silubuki Sisa Client sa Limao Bill for an Act, amending Section 9-502.2 of Title 26 of Pohnpei Code to provide for suboffing aquaculture farm zones and for other purposes. Ang matawag kayo. Kahit kumal, ma'am.
Ada orang nasi mata uyakpur, oh sansal me kawait memia Thailand ketianan masih ben komutan kusunet silupki isi sak lebenya riasak lemau Thailand ketianan masih ben komutan kusunet wet aiban bonus melel Lord Leader. Kalangan speaker iman kesabali jungal sekarang nuwa muni ban beliau pacu speaker nuwa iman weta kamu itu pergi jalan kak keciang dan masan ben kemudian kusenet dan besilibui sisek leban yang ruisak lemau. Amen. Harus mautung kamu gitu masani yai Pwuhng masani show pergi kamu gitu poitak terbang kecianan masan be mia masan be kamu senator Edwin Kalangan speaker Deo Kapre yang itu sekarang wow. Diliu mesansal motor round LT 370-25 songan kawait long tahun nama modern legislature what we have been questionnaire di aquaculture farm site limau don tagasabwat basically diluat tame out kita wasalimau coordinate kan matang uya boundary wasalimau ma umon sansal nan diluat imet me uya kamuntan pilio ma tan songon questionnaire itu wasakan me Israel kan me tan songan matwali nanset apalita wan nanset kan en kak tatonggo wasau buka trap sudah sayarta wasatri kan apan puketi yang tu wasawat ong we have an activity yo mekan yang sewase kalian conservation on ton melel meten sabwat ai met me we tak yo mani sansal mau me piluat ni introduce or assign ang R&D o pergi met essential mo met designation pilio met tatuan yang German R&D o essential me committee shop trapita we have been to talk with kusuntin karong kan ni are imen maban sudah masen pa we have been to talk with ni bang kamanaman lang wat kayo an kak koprulang committee shop and kak apalisang we have been karong kan o kapratong na momoting legislature what kayo kailangan Speaker Mawar Senator Edwin Vice Speaker Kalangan speaker ay tunggal sa karanaw sa pal bill ng kobre nga tunggal wang king komi floor honorable senators ay welcome chorus ni Pohnpei wala malaman ranit main speaker iman work ay tunggal kapunggu kumatang ko sa network ang kak sansal makairo mamia ang designate wasayo gengkak uya wasang kanay itu kata jatan men corruption and valuation nan kumatang ko sa network mata toto and kalikati arama sensair wasapuko conservation area kan kamakit cakaya begitu ka na yui mata-matawan kakaya tataw ko ikatungki aman tap-tapon matan ngacok esansal ni kurai coba juga pun tatang kubur lal orere maurin tatang ko tatang yan maur rei sustainable ang kay gentleman sabat ang Pohnpei ko ewan ko tatang yan matang kaputian wasabot natural aquaculture wood sudah ba nananaliyaw aparamat mo ba ang kapaliyat so kapaliyat main speaker jogi apan kama naman watawat kayo iya pan tatakod na pakpak to siyang mo sa Pahrek
o kabur-burlang kampiyon pa sa poran kakan sa kalapo designation unit opoltan men pamora polpa bumamarenti apanak kakolongan so murin designation Arya po designation o ananen unit speaker kasi ko nang kamanata uya to mata-mataw kapo kan kap uya men kawitan ko sang nagarabaw tabi ko talang kakartino tumasan baw si skila o kaburilang kampiyon sa kamanalan mo tawat kayo kaburilang kampiyon sa ang kawito to ang tawat kayo Kariya na yun. Masalar masinabe kamagiti umiayar dan rutung ti masinabe. Koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masani show kamagit poita dan rutung ti masinabe ban po na sa main motion dalang kamanatan watawat kayo o kaburilang kamitiyan siya. Koros mautung kamagito masaniyay Pwuhng masani show kamagit poita dan sabulman kita kamutang ko sa nasilubuki sisak lebenya riyak limau ni watawat kayu oban kabrolang kamitian siap porang kak report mon karya o pemsak lang watawat Legislature Bill number Silibugi Sisakaw Line Riyak Limau Bill for an Act amending Bill number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes watawat kayo kalangan dahil kat-katpan bill calendar miya dahil kakatianan masinaban kamutan ko sunod ay pan po na si floor leader jaga kembal mas speaker kembal menya pilmo Pur o iban po na si chief clerk wan kainan nila supplementary uya kupur kami Legislature Bill number Riyak Sisakaw Line Riyak Limau Legislature Draft 1 a bill for an act adding a new chapter 5 to title 18 of Pohnpei Code
relating to school discipline and for other purposes. Pwuhng watawat kayo. Saan salang mau nituan chief watakatar title and kamutan kusunod to iban pona sa floor leader. Kalangan Speaker Regional Secretary Wang Sapal Nuaw men pacuan ngeta kamang ito bagi jalanggak Pwuhng Legislature Bill number Riapki Sekriau Lebenyal Risak Lemau LT1. Riaman. Harus maudung kamang ito masani yay. Uwa masani show pag kamang ito puitak tebang katianan masani be may kupurin pona sa chairman seminar. Kalangan Speaker kaysa pala Jungal Secretary Wow. Jungal long Bill number Riapki Sekriau Lebenyal Risak Lemau Dalang Kadkadaur masan. Riaman. Karos maudung kamang ito masani yay. Uwa masani show kamang ito puitar. Miya masani be chairman. Kalangan Speaker esensial dan masan penrubutin pilot Kira-toto, lepit concern na bangka kapali murun pilot po yang kakenay. Rini karabo buat sinin baruan na tay bangka kamandalan ni wat-wat kayo. Kaperwalang kamiti yang kak-check irakan na bantit concern kan esensial sang members. Rini nuya kamukit na tay bangka kamandalan kamukit first reading. Kaperwalang kamiti Urakan essential concern kan kampi nagtre ko apali yang murun dilo. Talagang Speaker. Riaman. Kami Senator Riaman. Kailangan Mr. Speaker. Iwan kamu kita yagis karwaru tu boleh. Biar macam yang kampi education. So angai macam yang kampi education. Ani eban perlaiman information kay rangkak Jungal Sabul Manki. Dan kemudian kusenet memian sewot, kita kolok-kolok Pwuhng siri. Dan nirail ban masa ni ren Piltrek Title 52 and sama rail Pohnpei Code me apali minors. Dan gak consistent. O nirail ban perang apali kemudian kusenet tuat ren gak polisi me mian sewot nan school. Dan robot si baruan me HG, the 11 option HG yang korong-korong ap. Siapa rail kawai tong kamadang kusen tuat. Renggak pil ale kawai ten HG. Dan polipene title 18 o title 52. Kemudian kamadawat ni taiban apalagi dia wadawat kayu kaprela. Kalau may baruan siriman meban lo yang irairkan mesancal ng kamatawat apabil churo may-mayang ang kagyang kasapul. Mapil yang suot apilagi suwang ata sa pamaral kusunutin compulsory education mandate sirimet ban sumbarwono ilay sa kwalo udan ban kola school. Dari kamatian kakcek pagi ang suot Tama ilak penan Title 52 molong kopongan kak apaliata ong minorman pilsaing kinse. Rekta karwaru yang nan kamadang kusunod tuat so dahil uang ata sa dahil pasan kusunod me uya ilak kasambal nan title issue o chapter silu me Pohnpei government kan apali siri onan school. Tama minan met kamatawat abangka grade yang siri karan patola yang school. Ai caitungal Mr. Speaker ranggak cek mau kaprodong kecil te sabun man kita kamatang kusunati mo ban prodong kecil hewan so. Kalangan Mr. Speaker, Kalangan essential Magkamagit yung biyak dan kamanatan ng watawat kayo o kapralang kamitian kamarain o kawait kan essentialer sang peres o kamitian ban trek mile trek o apaliat. ito. Koros bautung kamagito masani yay
Uang masa ni show kamagit paita tayo tingtiar masa na ben kamutan kusunet. Karus bautung Thailand kamanatan watawat kayu o kapurelang kamitian kamarain masa ni yay. Uang masa ni show kamagit paitar tayo kamanatar kamutan kusunet wat watawat kayu o pang kapurelang kamitian education. Orang kak robot mon karya o kim seplang watawat. Biar kamutan kusunet pan bill calendar. Legislature Bill number 3 Bill for an Act, amending Sale number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes. Unwatawat kayo. Thailand bill kak katian an masin pa ang may kupuruan po na sa floor leader. Kalangan speaker nuwa men pacun kamagit legislature wajan ka kuya kuburke kamutan ko senat silubugi si seke ule benyal ruya seglemao. Karos mautung kamagito masa ni ay uang masa ni show kamagit paita pagi kamagit ya paita tayo bang katianan masa ni po may kupuruan po na sa mga introducer in kamutan ko senat Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker ay yung alwa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan koros. Himen kapesa me tatawag we have to talk in committee in morning. Vice Speaker, Floor Leader o Honorable Chairman kan. We have been kapitulong patron sa ngumungot puwagi committee ya kamera lima tatawag anane pol karwaro. Niralap may Mr. Speaker kamutan ko sunod wad pagpagmalwatin ka kamanatan nan budget memiyayar melel ban of interactor in kamban kirtan bayan way ban budget item all others and kak padungan sang cala riyanan riyakit 22,000 when kapali tatawag me kosan at wat bangka bagatan intuan kaway din sa magkamatin moni Pohnpei Farmers Day na wawakan mamiyayar tatawag pan mukit nan kayu takaryawan weekend Disember parwat ay mel elayang ibada sa magkamatin moni yo kamagid malwat kupurmawan miya kamanamantan kamutan ko sa natuwad and kak miyaran wad ang wadawat kayo karorong maban wiyawi pati ang karorong kan maban wiyawi robot pa baniyang tadawon niya ban magid na sa maday sa sininlaka po ang wadawat karyaw ano yoralab i maurin kamutan ko sa natuwad na sainsal may Mr. Speaker kalangan Speaker. Kalangan Chairman Carl Mieter masin po coming Senator Perez. Kalangan ko Mr. Speaker. Ay tungal KAPWARESOU, ay tungal Chairman Mao, Chairman Pahrek. Yun kapanggi kamutan ko sa promote ay lansawat. Pwede ibilgin ko sa yang ngayon somot. O ibaruan kasambalan somot. Israel somot kan magin kapakapay sa matay tiyakin Pohnpei. On ban kuburan Israel nan marki kan wakan. Tami men paruan pagi pan puralau report ma monuat magtay bang kamanata aban parulang Pohnpei Farmers Association taban ya aray tual role nan bolban monuat bagi ibaruan Iran ban Chile pe dagwat bagi Iran ban ewang somot kan wen Pohnpei wong tupsyogan ban kasansal iman baruan tani is baruan report ma yeda bang kamanala Israel ban yang involved nan bolban monuat Israel ban mimiliki when a letter kawit what up yutung yung siya Kamu Chairman. kalangan may Mr. Speaker itong alwa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan koros kapangki kay naman kawit masang riyang about Senator Perez dan salma
Kupura Bilkarani, Pohnpei farmer, Pwuhng is Samalara, we are president in Pwuhng. Oriented and Nitatawad, Bankupur Purtong, kami di Mamaluad Pan, Kupurata, Watawat KU, Irakan chorus me, Masani, Pansansan na report. O Yema Pung, Kawit Pentatawad, Panutud, Pun Kawit in Pohnpei Farmer Association, Niyar Ewanger. Karakter dan bangkil tambahin way. Kailangan may Speaker. Kailangan ya terima Speaker. Kamu Vice Speaker. Speaker, ay tungal sa karanwaw sa pal. Oni kawit perintah ko kabatayang ay tungal sumin. Moin kawitin tatok songkan koros. Kepada naranti bang pulsang paisang Israel Farmers Association na pinapapali anak ko kawit ang anak ng show matakan ng Pohnpei. Song dodo bang kapan makit ko bang kawit nan mata-mata mo pulmiya ng Speaker ang nagatutan mo nuwa double chancel nanu urakan mo tato bagat niya ban tato ko mamiya mo nuluwa abang beralanan Farmers Revolving Fund meminta napalkan Combined Resources and Development. Speaker, nan mungkin marahin may kaput. Rancho yo terana kay tara kay togo kita masa ni food security. Mesangan ng koros jaga totong kena cel payang long to mepen sakatay. Food security, ini ya kanat siap tersimpungan. Nan pulai kap, nan mata-mata kap rantukat. Food sovereignty nya, utatok nan sem pen sakacay o utakacay men korupangkan sovereignty. Kalian pen katok kita, o yakin yang korupang pen sakacay kan. Ari nan kawajan mata-mata umumnya entah kamau wala cota mukralang Pohnpei Farmers Day. Rano rakairong Israel Farmers Association rakawit nan December. Ar kawit mau yung Speaker. Kermangi manan December yan song kamatik. Kamat tontonin song kan korosan song Christmas. Tamak pasan na kamatikan yung kanat kisinsak. Jalan tak penuh. Obil Speaker nang kawewe buka sampal. Obil Christmas katamanpan Yesus ay buti. Ay Yesus buti nanton kamangaman wasama coat seat. Iya balban rai somatakan. Ari nan irar ka sampal wa. Ag dalam ka kubrata o ini dia macam kawewe. Mawil kayo abang muntan torok lawi karyaw kanang sabungun sampah. Ya silakan yang matai selini world food kaya Pohnpei Farmers Day and kasantinan rairanan so kasampalwo. So pilih utama cocok kan mel rail so matkan bulbang kalau itu tenat kilan dan rairan kasar kuan sapukat bulbang kak so sebenarnya kan ong anak-anak so kasampalwo Christmas. Arkawit pukat koros Speaker yang pasanita Chairman Finance introduce rawat, magtabang kamanalawal wat kayo, kabrela kamtiyan kakawit ito, lakapong may final rating. Oro buot yawan itang kawewat, abanin ng kasansalata yung sote, maur mania, nan kumintang kasansalata. Ay man brong kabro yung Speaker, Yesus ibutin nanton kamangaman, wasama sip, toit, kawate, iray so mo takan mo kinapaliman. Kalangan man Speaker. All Vice, kamu Senator Ned. Kalangan kamu Speaker. Ay tungal sa karanwaw sa balbaan ko pramay. Iman pa doon ni wow. Pwede masan pa ni Rawat no gitar tepalar. Pwede abang kapurbo lang sa pulmo magkamitian mo ni. I-representkan kami tuwad pa na apaliata ay targiyar masan pen kamatawad
Met makareta ni wa men patron wa ta kamagit tele riting te masan pe usus kila ni watawat kayu o kaporlang kamitian mo. Nama purun pone semasa natal perais makawatan deme. An speaker iwan kamagit memia. I told Kalabaga ban a bit technical sama day dog. Trail withdraw. Pass first reading. Ap korong-korong uya rayo. A robot iwan kak pedalong nan momo na at least 24 hours. Alak tayo mamasin lang lakap. Iwi medyang patroganan ason masin ban report. Kwe masin ban pil. Kama robot ban sudah lang ban kuburkan mo lakap. Kagatu kapantala report o tayo ban apoli second reading. Dari kuburtail mengkak nayang nan masin ban irawat. Kwe robotan kak wiyat tiuson tatog yun. Kaya goros mangi matatog na gear. O aboliban ko sinunod kuya uta ranwat. Robota pan padota pan mamasin lang kamutawat ayo kahit ranwat. Dari chairman no kamatian ka koyak. Iya ban telong robot lakap. Ang gagmiya general statement yung ban. Police of material mamasin ban robot ranmut. Where the paruan uya sabun while German in chain go ay ban kin kataman kin try rule in doing robot ban nanap talong at least 24 hours prior on sa material meet. Ay mat kalangan Mr. Speaker. National masin ban na magpupurin po na si mga chairman ko. Kailangan may Mr. Speaker ay tungkol sa palbangko po yung bangko po kan ko. Kasi kasambal ki kawait mo mesang ay tungkol chairman in chain ko. Ang sansal me rule makawait awar isak payo sudah mandatory sudah automatic. Teka kususki. Mamen mauwang sudah kakireti jadi kakatlaw ususki. Eri tatawag sudah bangkar warung. Robot pansain ranwat makak. Mapan sudah kakak pansain lakap. Kaya nagusus ko magtaypan tatang kaya wari isak payo so ikamela lang masin ba ni robukat mesan kita dan kalau mat tatang kasambal word po rule you makaitan mandatory ikasambal ki rumau ituan kawit din sama tayo German in chain ko mo apo ya kawit you suya ko santi. Kom kupura kau itu sudah bangkar wata tawagan sa mga kamatin mo ni. Robot pan mi. O abana bolong makaitan, abana bolong bang kupurakan makaitan anwat yan naman isang kalangan may Mrs. Kalangan Chairman Call, masular masin ben kamutan ko sunne taiban po na siya kamagat yung mamiyaya tayo retung ti masin ben. Koros mo utong kamagat masani ay. Oo, masani show, kamagat paita, tayo tingtiyan masin pan po na sa main motion. Tayo kamanatan ng watawat kayo o kapralang kamitiyan po ni. Koros mo utong kamagat masani ay. Oo, masani show, kamagat paita, tayo kamanatar, kamatan ko sa nasilip kisi sa kayo, libanyan sa klimaw, o pan kapralang sa kulmatay kamitiyan mo ni. Orang kak report on kerjau kem sekalian watawat. Miete pil pan pil kalender. Salam. Selar ay pan po na sa floor leader. Kailangan speaker ay tungal siguro ng sa pal. Speaker kung kupuroy ban pajuan segera promo yung honorable members kan. O pajualong pagpagwat siya lang kakran muli ito isang yung puro sa palman o siya lakap walo lokisyak. Kariyaman. Mayor kamagat yung Mia Montay o Mia Kariyaman pen kamagat. Teka komol tamak sinasyo. Mga kupura Senator Perez pag kamagat yung Mayor isangan me utan speaker panatres. Kariyaman. Dahil kadlaw po kagan
mas jodoh poitak dari ketlamu machoa dari ketlamu Chanchan makamagatiyum mayor Thailand komaldisan an huyakpur usapal benel lakap lokasya Koros mautum kamaguto masani Pwuhng masani so kamagat poitar Thailand komaldisan an huyakpur usapal benel lakap lokasya Speaker.